sani universo Nisi tua tua ero portai Velu tenie ofani kaluminari Aule mafua pakaponi sebisi Almayata adile keke iloa Kamiseli mete mokuini kiko fofo Liwa apinete oka au Ilunia osifria beleza Kemalaka ehuro oela Isonde kelawi kuoma So kahwati lupusila Sio akae maiko ko kori ke hufanga mo henga hi talamalu fonua ka mai ngai ha ko tope o ku fa ka o atu mo eta polokalama ko ye ki weekend ai FATUFONUA fo o ko heni pe mo PIVENI PIUKALA ke o atu eta polokalama fo a wiki ko ya fa tama be kai ngo le re atu eta polokalama ke te moto ki apina ta mo se atu pe ta ngai polokalama ku tuku atu ta mo tali lo to fia ta lo to mafana ki mo to kai yo mo ka mai ki mo to ko ni ku mo osiloton mo kau mai ke tau kamata i he polokalama ko ni FATUFONUA fo o ke weekend i tem tau ko lot fo ke tai rea PIVENI ki tonga ek o ku ma kau fatahen ke fo hau ko tau polokalama malo da mai ho ne PIVENI malo nga we pe me hen ko lo i ku ko te week fo o ne ta nga we ko to pe ke fo hau ko pe me tongan ka ke ma o pe fa nga mari ke fo hau ko ta polokalama FATUFONUA fo o ke ahon o tai rea ko fe ha ke nga we pe me tongan na PIVENI Malo pita oslo malo mo fa mari to ko le de big u fa te be fa ta po oia tau pe fo ke o se te u bo to ki mati se te ke fai o te la henge na o ko asimai e tai mini mai ngai fe ma asimai me kakai ki u ke fe mo ki nei ni ako kamata pe tale o se ta programa mo fa hua te fongi me fa mawanga ko yu mana tu pe na ula ve ki ai kana o ka ko fe ui ai ne ai ngahi kono ono ekea ki fa mawanga ke na review ma nge tu e ko ni so to ne ke ka mo ku fa mo ku pono ni mai ya lai mo ho ha mai ai kakai pe fe kawaki mo na ufie ilo ai lau mo ko ni sutone ke kau kono fo ngawe kau ansiti wan me fare area ka me kabeti lai mo ngahi isiu fa krekere pe oku o mai he kakai kau foki ka da be solo ke me ngo ta fa ta no ai kai ke provide he lao e clarity hange ya go ai go me ai ha nga me ai ha putu te volo ke to ha wa nga i mai ire go kai ke ka ko nga e fa amu ke fa hanga o ke fa no fa le ke he holo kakai ke family ke ai anga no foi kolo ko nga ko ke provide with clarity ke osiang ne ono fa ko utu ni na ulava ilo ai fa ngata na tonu mo na tonu kai ke
Koe ka ke whatalanoa mai pe solo lahi u mea ku nofo ku whemoi kina haloai ngai isiu ke. Koe hanga o taki mai ta polokalama me ngai isiu me ngai kaure ni wen mo ngai mea o pe ongo yo tokanga ke kakai. Ta ki lue to i pe ai pe koe. Whe mea e whangofu hai taimi ki ta tānoa. Malo pito e piveni koe konga koni ho pehe koe ngahi hopo koni mo ave ki whamaonga ke nauhanga o whakamahino mai. Pe te clarify mai ai tau koni stutone ke te mahino anga na ke tānoa whake kupu whaa mai kupu ono ni ma ke nau te whama ala mai. Ai kone tuu ko ia o ku mahino he tainimi koe taha ia konga o tau unu koe ki mua ha whahinga mea pe i he pure anga pe moe whonua tatu fito ke kakai ko whamau anga he tainimi o ku te nau lava o whaitu uni ke lava te maala alange ngahi mea ko whihi. Pe kone tuu ko he i he konga ko ia e piveni ko ngahi ngau e kone ku mo whai ko ia o ku ai ko kakai ku na honga o atu e u mea kone ke mo u direction kone ke mo whanonga ai he ngahi issue na u whianga ngai mo ia ke lava ke whamaala mai me whamau anga. Io e solo. O isiu concern pe moi kakai he. Koia. Lava rewa ke me ta whaka aku ke aha ku expert opinion ni sio ke anga tu e koni done me lao ko how way forward moving forward he. Koia. Ka ko hange ko whakalave ko hono mahu inga whoki ke ave ke whamawanga ke unga kai lava o mai e ko whamawanga una hanga whatonea i mai lao, interpret i mai lao. Koia. Ka ka paurewa whatonea i mai o kai koe outcome ia, te koe au puti au uhinga ki ai, nei uhinga ki ai ai kakai ke nau mahino i lao. Pea tauhanga rewa o fotu e amendment ke whatontone lao ke ne achieve a purpose for intentions, eh? Pea ka pau rewa ko kune hanga taramai e mea gaipa mahino rewa koe ka pau te toi ofu me ai te mau i lao, eh? Koe ke uki whamalala pe he foi keis ko ia. O whainga tā ke reconcile a tu e kup whaa koe ko ni sutone. Ka winga whoke wha whoke ta polokalama solo. Ke o mai ka kai a ko tala noa mahi u mea ko ia. Mea tene lava vete. Pa isi o ku ne punusia e ta mai poko progress walakalakai whanuani. E tau unu me whapori e mama. But whakarea koe ku wha in a simple way. Hei kai o tapui he konistone ke whauhalau ke kehe ai ngahi sino, ngahi kalasi. Ke kehe pe lao e ke tui, kehe lao ke hou eiki, kehe lao ke kakai. Ai ka ofi au furi he konistone ke na kehe. Hange koe ni. Ke whakaukau ke peheni. Koe kai haa, e mo ua ngā pōpula ke tua mo ua paanga ke hou eiki, pe mo ua malu i pe ke tui. Ai kai haa, ai ke kehe. Koe uhinga whoke maunga lao. Koe kai haa. Pe uke kai haa koe tua koe, pe uke kai haa koe tui koe, pe uke kai haa koe no pere koe. Kono tau tia koe tau. Ai koe lau mari e ku wha. Sai. Ko isiu whakone a hao ni he nei o hoko ia pa tau hoko pe ko teo kone whilisi i whi mau ke oe ka whaka kai ke whamawanga ke o mai e clearance hatu whamawanga ha mo ua o ke totongi o te whawhainga mea pe ko isiu re mai ko he taimini ko oe ko hono tau o hake isiu talo hono hake na isiu koni te ke awi whamawanga never once koe os ave pe ke attention yare ave ke electoral commission ko lau whakatau mea koe fo ilao koe o kai ngofua ke whahufunga whareare hataha o waha ne moua whamawanga ke totong pe overkill o apply be ke tua ei hene pehe rewa solo out of common sense o kai ke lava reconcile kupu wa mo kupu wha ai koe lau maari e ia
he ka pau he kai ke tau whakatontonu. Te kau alu ai pehe foi alu hala ko ia. O koe ko me ko uinga ka pau ko e solo ko uinga ko lau mari e pehe. Ko o ha uinga ka hanga yo o ta off ai lau ke bribery, ai lau ke moua, ai lau ki he ha. Ki moa ka ke to hoko fa fare area. Ko hono uinga ko fe komi ai mekanismi po ko sistemi ke o mai hakakai oku kai ke corrupt kakai ko ke ha moua he ko hono whakau kau ni. Malama fe ke fai tutuni ki umu me akai ki toenga e whonua ka pau ke lotonga whikai a koe. Ka pau whikai e tangata uai ke ne whai e wahe. E mala ke tai whiwhi manako pe whai totonu. Ai koe whakawa e mala ki o whai tu uni. Ka ngutu hatahi whare area. Ai make sense ia. He kai ia whahua whare area ke ia hane moua. Ke aluia o tangutu he paanga tu hau e whonua. Rotong koe wai e ngai fu noa na eo 3 miliona o whe mau ke totongi. Mala ke ne whakapoto e ne whakaukau. Mo whea e ne anga e ne whakauto uta e mea. Ai koe lau maari e a sai. Ka pau ai ke ta ofea ke ka whafonga ka kai. Hai uinga whakataa ka whafonga ka unau pere ke nau iai nau tau. Ai ko uinga ke he rewa tau te ai a kai haa ke tua mo kai haa ke no pere. Uinga ai ke he rewa lau ia. Kai rewa ke make sense. Ai ko lau maari e whakaukau. Awe a kai whai mo whai tutun mai. Kai whai mo tau ilo. Kai whakataa kai whaha a ngau ke whai lau. Ha taha pei whare area. Ke provide te whai ke reri tigo ia e so. Ke whakarea o pe koe whakafonga pe ai komonas pe koe kakai. Kai ai koe whakafonga e nofu i whare area, e whiri i whare area. Kua pau te higai ke ahane mo ua. Koe whakaukau. Ai ka whakaukau whokia ke mahino au pito koe ngā koe lao i he kupu whā. Hange koku ke talanoa ki ai. Ke tatau ai tau tea i hat whaingare volo pe i he tau nofo ko he society. Peko kakai ko toa peo au ki he tui, pe hou eik peko kakai. Ka pau ko e tau pehe ko kahia asi, ko e keisi, ko e kahia asi hapaanga. Taha kilu me panke ko pau ke ngai pōpula. Ai a rewa totonu ke ka pau kahia koa whai me whare tui ngai pōpula. Me he hou eiki ngai pōpula. Pe me kakai ngai pōpula. Ka aua e kehe. Ka pau na whai pefe keisi tatau. Ka aua kehe ai ola. Ko uhinga ai e piveni, eh? Koi. Mahi au Maria pito hono o mai ana fi whakaukau ko ia. Pe aku Maria hono ave ke whakamau anga. Pe ko tui mahalo te tau toki lue atu i he keisi ko ia e piven. Ko ngā hao e taimi ko e whai ai hopo pa toki mahino rewa. Ko hai tu kunga hono whakamatala i ko ia. Me whakamau anga e ngahi kupu kone stuto nea ku makatu ngai homo ave ke whakamau anga. Ko mea whuka isi whuka tahan hangi koe na ki kamata whakahoko mai. Ko wakai hifo i he social media ku lahi ai kakai ko nau tohi o whehu ia a hono to e whakangā wei o kau ministana o si unseat ki nau tolu. Whakangā wei he pure anga. O tui mahalo ka whakangā wei ia a whetu kehe koe ke kau wai. A mea ka kong tau tala noa peni i he whakangā wei i he pure anga ha whainga mea ku whera wei mo pure anga. O guai hao ilo ki he konga koe ni paka ha hao wakai ki ai. Ka pau koe mea koe ni o mo oni ngahi mea koe ni o ku tuku hake i he social media. Iyo, o koe i whanau o mo oni o ku whakanofu. Whanofu he minista koe moi ai minista panga malolo na toki NCT. He post koe consultant i ngahi panga tokoni goni me ngahi tona partners. Ai ko whakatafe mai he moi whika mai langa ai. Okay. Koe ngahi appointment whakapure anga pe moi. Koe isiu o maari e ia. He koe he reisi mai he kakai consent ko ia.
Pea koe hapo koni koe mea koni nau whatanoa gai pulahi ono ai hala whanonga ke fou ai. Koe uraki ke kore livi, ke review e mea koe ni ua koe ata ke ke extended time. Koe uhi koe isiu foko nei wheu ia he whiri. He wa kana ia time limit ai ka ko sleep se time ke kore ke extend mai time ke whakata ko tolu rewa ko interest e papiriki i isiu ia ai ko na to fala ve ko ai ai ka ko o kurisia he falaite ko ni ki he famanga ka ko isiu kon o hatu kon se ka ak mono mana tu ko uhala fononga fo o ka to pensol tau pau e ai tau ni ngai mea fo o ai mea fo ngai mea fo tau fo ai but we must have the courage the courage to pursue ai ngai mea ko ni ka tau lava ke ne vete mai ke ka au ka ba de tau fa longo to ara ka te hoka me be ka au kai ke ai ko whakaukau rewa pehen. Ke toi awe mo e whakaukau ko ia ki he whamau a ngā whakatatau ke kupua tolu. He kehe pe whoki ka koini ka whanga o whamadalai e ksio ko koe ko o mai e konsenia me ka kai ma o snawe ma toria ko no trafa ape ai tohi ai successful review ke ngai whakaukau. Ke tikrea mai me whamanga pe o ku iai pe ha pe whakalao pe koe whakalao. He koe kupua tolu, koe wharea koe kupua tolu koe konistu tone. Ai koe i he ksio koe aku koe mea ia koe uhingai. Ka tuanga kau kata. Koe kata ki anpeki ange mea koe ahe. Kono mahu inga fukia kono tānoa i solo meani. Ke tataki pe he uhinga le anga i tau whakawatongia mo i tau whakaukau. Ai koe soko whakarea ni he kupua tolu. E taki lau ia me peka tasio. E tapu ki ha taha. Aia koe uhi ko haane mo ua i hahia. Pea hiriwhaki tau tea ke nofo pōpula o lahi hake i he tau e ua. Whanau ai koe whai ele meinitia. Ke ne mau hatu unga i he pore anga. Pe koe tuunga mau totongi, pe ha tuunga whakaapa-apa, pea e tapu ke ne kau i he whiri, pe whiri, ia ko ha whakafofonga o e wharearea, kai oua ko ne mau me he tui, ha whakamore-more. Ngatai, Ai koe whakau-kau. Sai, kata whoki mange ke whoi tutuni ke whoi keisi. Mandoina rak address e foi case ia ko civil. Civil case. Under the civil jurisdictions. Ai. Pea whai tutone ka whamau whihi ai whahinga koe. Pea koe taimua nei alua i ke whamau tangi. Hanga he whamau tangia o hiki ai foi case ki he hia. Criminal. Sai. Pea koe konga ia ono ansiti o tāna ki ai pea e tapu ke whiri wharearea for the next 5 years. Sai, koe whamatala koe ni ki kupu koe ni. E tapu ki hataha aia koe uhi ko hane mo ua iha hia. Sai, mo ua, mau ere meni te mo ua he hia. Pea hiri whaki tau tea ke nofo pōpula. Ai koe foi en, koe foi en, pakono tau tea, ke nofo pōpula o lahi hake i he tau e ua. Ai koe foi me koe tau tea ia. Pe hanga foi tau tea koe a whakangata ia me umea koe ni. Ke ne mao ha tōnga whakapure anga, tōnga mao totongi, tōnga whakaapa-apa. Kau ai moi whiri wharearea. Ai koe ta ofi koe he foi
foi tau te a koe. Koe. Aia ki au solo, koe uhi ko fie mao koe ke o mai he wha mau a ngā foi clarity. Koe hā koe lau maari na uhi ngai hono ai e foi lao koe bribe. Koe hā intensioni. Koe whaerea koe he lao Britannian, aina o mai koe he kau wha mau tangi. Ka guilty hataha I he bribery, o ku guilty ai bea he corrupt practice. Sai, koe hae uhinga intention e ulao koe ni, ke oa e iai hataha corrupt, e ngau whakapure anga, pe whiri whare area. Aia koe mea, aia koe anga ia whaton, e kuhanga whakawhiofi, ai konseni, me anga tu ai lao lolo tonga. Again, ko pau ke awe ke whamawanga, anga I whakawhau. I find mawanga pata to lawa lewa. Maria pito. O Maria ke vakai ke foi lao kan ke ko pua tolu. E ko nga ha ko te sa tu nga fo ke ko Maria ko nga ha ko ave ke fa mawanga te na lawa te tofa mai foi hala te mata a lere pe clear ke kakai. Ke ko nga ha ko foi lao mai ko ne ko foi ko pua tolu ya. Au te satu o si qualify ka toa pe ki ai ani ko ni tau te ala ka tau e ua o tau ni ma tau te ai ko ange ko ki la fili ka na tolu ko mo ua I hia ko na o sanga fa mau tangia o ave race me ho possible ko ho ia ko de tu ana ko ia ko fangi me mari he ku even ha fangi lakanga pe ko halakanga whakalangi pa kilakanga ke e pure anga ko ke totongi mo mea ta ofika toa pe. Ko I ke tamahe kupia ke ni whakaataka. Ore wa pe ke mauha whamore more me tui. Ai koe konga pe ia na kumu osio pe ia o mauha kore whamore more me tui ha whamore more I me ai. Kai tok mahino pe. He koe wai pe ki whai matapa he e lava o hao ai koe whamore more me tui. Kai ko kai ko ya ko kai solo kai you tu ya stupid abuse he tu that is going to be an insult ke kai ko kai you tu ya fa vale tu ne pattern na I ki whanau ko you fa ba na I ki atembe he ko ka ko na me fu ko ku hinga I tau finge ke whakatata tu I me kau he involved he ume pe ni he. So hange pe ko te tang ko na whanau na ave ane nai. Na nau insist pe ke ave ke tu I. Os whanau hanga tonu me taha very close ke tu I. Whaame tu I ia ke he ren ko ia os whai li liu he wano hongo fulu and it's basically have nothing to do. Ko na lo to mamahi ko ni ka na Australia mai tu I mo fili mai ka kai fa pota. Ai ko sa tu ke o kai ko whakaukau ko pe he ke pattern he tu I mea ko ni to allow them then it defies the whole purpose on ai lao. Lao ni na inekte he tahi wa valviva. Pe mono intentions ke lava filter out a corrupt mindset o mai ki whare area. Kana kai fo ke exercise na CCP ai mahino ki ai pa CCP malpa te malo hi pe moyanga ai tauhi wā ka sisi mahino ke purelelei. Ka koawe ko kawa ia he whakamalo lai. Pena o si lawe te mea koni, whawha tawa tapu ni ma, ai sa keke. Lola tawa hea po te ke tala ia pe malo hi pe fo, hea ue whakamalo mai ka. Ma po tana wata, ma si piwen whakamalo ato mo whakahoko mea koni. He tokoni mea koni kene solo wai, whaingata ia ngā whanmani. So, mahino bigai. Ai ko lau mahali le ia ko sio na whaia ki ngā ue ko. He hange ko ni mana kon ke wati rivi ko ni ko kau minister mo kau former minister ko ni mau maheni le o kai ke pege kau kai ke wa tau fi ai ta o mau fi tau la ko ma tu
Wau whaafe ta kore ke mahawi foi wai. He mau maheni pe mau. Kako poi ini aku ya whatontono ini e sistemi. O se fa ke kupu atolu. O e me ko mare ai e fe kupu no ka o mai. Mantu fo ke kwa taimi tau pe he ta fa ta ki pe kon ku tau te ai e fa mau anga ai ala bla. Avu tau ni ma po tau ono I tori. Ai aku o si outlet vai me hate me ta ha ngai me ko o mai ko. Ka ke te lava fili fale are ka ke lava ya ho nga fa pure anga ke te lava atu ha post ki ai ke fa langi mo me pe. Pero o se ne tawana ni mani alo nga we I betao yo no. Pero foki marewa kakai ko ya kuna o si o tani now time I fe tu kona fa ya tau te ai. Pero na tok foki le na tolo kore ke tu I ke fa more I na tolo ka ko na urireu mo ha fu pa na foki le pa pa etari te na te lava rewa o kuminga we. E fa ho mai ke me ago ni o te ke fa e foi foi tau ia ni ma te ke o se foi tau te ai ko ha beni a fi ha no fa foi tau te ku hure va na doria nga we hange be ko na ka ke tau te ko fit me a be ko more ai a se fa le are a pe mo me ko he minista ka ko hinga ku te ke fa ha no nga we ona foi tau te ke o se foi tau te ka to fa foi a hili faki ma ka foi kala ni hoko ka ko hinga pe fe ne tu pe he tau he wakai ko ki ai I ho wakai ki ai pe mo wakai mai ko ai ka kai ki he pe time ko pe he ai o ia mo solo hange pe ko grau fo o ka to pe nga ko ya la fo no ko ni o mana tu tau mana ka dole ta taki a ka mai le rei anga o ai pe ki fo ki ta pe ya haki na nai e ko te ke nia solo pe mo tu tu ni na fa he asika na alo e umea ko ni o mate mai ke kau fai to ni o kau ai ba mo minista ko transport e a ko ya kana fa fe kau ke fa fis ka ha o alo o take up e foi na o kula ya ne va ya ko ya mo ka te he me foi ka ke solo ko fa ki mau pe au ke mindset ai ko mindset ko asi mai they are not completely so any remorse peko tokanga ki tokanga be ki kakai ki hanga na perception hanga na PIVENI fe ka pau ko hinga ko foi motive hono fai fa nga we ko ni ka pau ko hinga ko tuunga tau pe he ko minister pa nga ko fata ta ono record ne nga we mo nga we pure anga mo nga we nga ka ta ki muri fa pure anga mo hafua o tunga malunga pe to tunga le rei te fena ko na uhinga pe mau e tare ni timo mo nga ilo mo poto mo me ko to ono fu tau te ai ko ta ni ma more ko mahanga ha pe he more ki tonga ai ono fai tau te ko ni fena ko uhinga pe he pe o ka lao he o wa ka nga lao ki ai pe ku ngau e ki e o ngo ka pa te ta whakau pe Oi fihai pare mi ai ko pare mi a fisinga popola pare mi a na they have great experience in ngau anga ko uhinga fogia I solo na tau te ai maalunga ya lavlavo mono maga tunga he maalunga nge position na uai and to commit ai ki for crime ko given if for I height na ya uga ai na ausia tau te mama fangi tau te aia ko ko yo hanga o ilo hey na fa no ande o fa hua to turamo huanga popula ba huanga popula ko te ke fu mau le re ke me a ku lo mu a holo fo ke u ka ta ngongo te ke u ke fa pa pa pe ko na mono ga ni nai ko ene vive daqui almo que to tangi
Ko ngā na ki kamata tala noa mai to hitangi. Ko tuunga ko koe to hitangi he tai nimi aia o ku loto pe ai mea ku hange ka tau pe kuna os whakahua to hitangi pe ikai ka ku alo ki he office ko tui ki he office e palasi. O tau mua to hitangi alo ki office e palasi. Iho wakai ko ki ai he tu he tai nimi ko maha ko loto na ka ngou e pe mo kakai ko na kuna u whamooni he to hitangi ko na u loto ena. Pe ku whakonistu tone pe mea ko kuna u whai ke na tang. Ihe o wakai ki ai ko ha o wakai whakalukfua ki ai ke tau lele mai kone hono ki to hitangi pe mo issue ko ke he lao ko ia. Mahalo ko fui lao ko ke ngou e i ko fui mea e te fito ia o tupunga e loto mamahi e kau to hitangi. Ia ko mauna ave to hitangi ne nai ki Office Plus. Kui. Kate ave pe mo e kopi taha ki wharearea. Kate ave ai kopi taha ki he paremia, Office Paremia. Kui. Ko he na mau na ko e alat ki wharearea. Na mau fitoka ki mau dolu ia. Na kai yo ka o ia he tui ave ki Office Plus. He uhinga whaka konistu tone pe. Ka wai whake e solo mea ki tauhanga whakatoka ngai. Ke hanga whakatoka ngai he ne tū goia konistu tone. Koe kupu walu whoki o kune whakangofua mai whitu e ua. Koe tui pe moe wharearea. Ke awi gai toi tai. Hakaha pe wahane mea o wahane ane taiwhi maari ke awi ne toi tangi ke hongo whaisine ua kone. Ki mu ai nia he liu koe wana honga furu. Ai koe whai mea koe hanga whatonga ai. Ki mene posisine na whio koe ke uhinga le rei ai hana te oang ha mea. Whaka governance, whaka executive ki ai. Ai a ke au rewa he kuanga i whakau kau. Koe konga manduina tau alain whoke konistu tone ki he whai liu koe wana honga furu. Koe whai liu mahu ingan o ko whatonga ina kai ke pay attention ki ai kau whatfonua ko ia. Ai whai liu wane kuptol taha. E solo. Ko nga kai lava alain whakalili. He koe liu koe kuptol taha na e to'o ai ene awhio anaya me he kabineti. Tai mena e whakamawa he wahe i ai. Kui. Mandu kone awhio bene ai tui i he kabineti pa ui lewa whakatanga koe whakatokoni. Tai wana li liwa he wanoho fulu li liwa koe kuptol taha. To orewa ne awhio. I whakaukau koe nau whatanoa kai kene rain no longer current. He koe aho koe tui bena ne current whanua. Koe ne mena ne whai koe mea koe na ne whaamu koe mena e whakahauko. Whai tutu uni. Sai. Se kai koe na whai fo li liwa ma wahe. Ka koe ne sea bea pare mea he kau minista pa ui lewa koe kabineti. Awe lewa kia executive authority. Aia koe sioko alignment na toton ke whai he kupu walu. Koe ui ko hono wahe koe hono remove ia me mawhai pure. Ke o mai ke whotu uai koe tohitangi ke paremia. Pe koe. Make sense mea koe koe jai. Pe koe pare area. He koe au kui ai executive authority. He koe o kou tui ia au ke lau noa ia tui ke toi oange ha tohitangi ki ai. Regarding ai ngahi mea whekau aku mono kawe ne whanua. Kai tui pesete te awa ke ne awhio i mea koe. He kono uhinga he na. Ka pau na ko ia. Ai uhinga ka au hono tuu koe kupalu ki mua. Ai koe konga ia koe pehe. Na e ton ke kau ngoe hano alaini. Ke synchronize. Streamline the flow. Ai foi fetari ui aki he sistemi. Foi mechanism koe. So, kei tu mau pe foi kupalu ia. Lirio kupul tahaya. Kai lewa ke na whena pasi na wai. So, kai whangi mea pehe ko hinga i whatara noa e so. Sai, ka ko tala no mai foi ko ia he toitangi. Mo no kakano me. Koe me pena hanga whatonga ai ilonga
ilonga ai kai ke coordinated lele ai ko na os ai be fokia he poate pa to ka kai na fai te kangi he ko ka ngo wena na o mai na consent sai kai mo na mau fano ngoi fai he komiti ko ni uia i ona ai goni he komiti ngowe mau pege mau pe po po kai es ana imagino ni nai ne ke ko coordinated we ang foke you have to have this endorsement ka kai ke na mai involved he elaka ko me be mau to mau pe fa hu o fa de tau pe ke mau fa kau kai ke ko fa kau ya ko tai fi mari ka kai ko tu no pitau ke na o sia e fa malala na fai me pure anga na sia pe talanga na fai fare area dai mo ka si o na ma ko me ko na to kilo ki mo ko ke o te pe ke ma ko tai mi ka ko ma beni e u fe la fo ki ka pa ko to ma me pa ke to ki ai ha be ko ma ko aku talama he pure anga ko na hanga fa atake na mai ke processing na hanga ai ngai fare pe ki mo fare go no pe mo no teu ai koloa ko ya ka ko asko to hi ko regulations ko lao to tu ni o ngo fu na to le na mau ngowe na ma to na mau ai ko kia u ya ma ha de to ta no ko ha no mau ka ko ai mau inga o pito e consene ka ngo he isiu Koi. Mo oni apita ko tau wakai ko ki ai ka ke ko ne tu unga ko ku ai ko ai me ko ta me fo fihi a he ni ko fa ha ko he puri anga I fa tala no kana tolu ko ai fa ko manawa si ina hange ka wa mo ungo we ko fa koloa take over be ka se ina pa no take over na tole majority o business fa koloa kai fa ha me pure anga ko ka se ina ko no take over fa koloa no passport tonga pe na tolu ya no pe na tolu tonga o na entitled pe na tolu ke na to kawa ngai me ko to kon fa to tangi entitled pe ka se ina ko ya ka pa ko manawa si ka na to ke lava na tolu ta ofi ka pa ko na pe ke na fa ngai ngowe ko ya Neo mahalo ka ke fit in ia na tol ko nga kon ta lo ka ke pe mo ha be nga uhinga o mai ka ko me afika na ta fatala no fo ke POLOKALAMA ke sistemi ko lao to ton ke clear lao to hi he lao ka o to hi he ke fai pe no fa matala I ka to ke mahino he lao iene pe he fo ki piveni o ku me ko fa to nga ia ui he me agon he to hitangi ko mana tu ko to hitangi na time ko o por anga ko akrispo hiba na nga to hitangi ai mana fiha tol pe fiha kana nga to hitang lahi na hu ke tui ana hu to hitang ka to ko ya ko me pe na o mai na pe mai ko ku osi fra fo ke mo to hitangi ki he por anga pe mo fare area pe me lahi ta nga to hitangi na hu ke tui na fra fo ke pe ke por anga mo fare area ai fo o tau se atu Yang ko nagtarano mai kuptol taha ke kabineti me fale area me fa mau anga ke kabineti ku ya nga hime ako to abe nga issue ko pure anga pe me fale area ku na ya ka me pa ko ya ka ko ke ilo pe ko ne tu ko ni hange ko fa talano pe ko ha ma tu unga ke ave ka ko me abe fo ko ne ashe ihe con istuto ne ke ave ke tu I pe fale area ka ke ko ma tu unga ya ko ya to ton ke ai ke te mahino ange piveni fita fa ko ya I tu ko ya ka pa ko ke fu mahino ke kakai ai fo hiki ko ya ko ke to ka we tu I kupu tolu taha ke te fa pipiki mai nga isi ko e pure anga pe to ton pe ke ave tala mai ke con istuto ne na ke tala mai ke ave ke tu mo fa area ta mai kupu tolu taha ko ume e pure anga fa I kabinet mo fa area mo fa mawan ko fe me te ta fa ki ai Io, o ko winga fu ko fa ta no o ke intention.
E koe ngā koe tuu ki mua nei, uhinga hono awe ke tui, he koe tui na ia e mawhai. E mawhai pure koe ke whakalere a executive, hono kawe ne whanua, kawe ne te hau. E tu hau nei whakamore whatatau ke whakamoa tui. Poto mlai nia. Pane uhinga ai koe toi tangi i he kupu walu ke. Kau mutai whi maari ha mea o ke tui, pe koe whareare. E koe vitu ia, o ke mawhai he lao he gai whakamore ha paka reo tari he wharearea. Pea koe executive ina no foi e whatato koni. Aia koe tuina ne kawe ne ai hono whakalere koe ia. Ka koe liriu whako e nio ne o remove tui ia ke alo o rain. Whakalangra no longer current. Uhinga le vai e whakaukau koe. Na i to ton ke realign mai ai konistu tone he tau liriu hono no fulu. Kai lava ke function le lei. Uhinga e whakaukau koe ia e so. Mahi na pito. Ai ko ngai ngawe to don ke fa wakai ke ai. Ko nga ke lava o hoko at. Dak mahi no fuke piven ke ngai ngawe ko ia e o lava fa ngawe ke me fare area. Lava me fare area so. He ko fitu ia ko ke fa alignment ni. Ke fa Tau ke me ko ni ta no ko ke ku fa ku pono ni ma. Toi. E mahino e fai tutu ni fa mau ke ne current standing. Kai lava hono fare rei mi fare area. Hange pe ko fai tutu ni ka kai ku valu ku tol taha. Te nau mui pe he anga nau mahino ko he mea ka ko hange ko kulau. Ko mui whaka kupu ia. Ka kai ke sio whaka sistemi. Ko puke pe ai ke pe function ne ka wai me function ni ma. Ka ko na na to whaka how are they going to work together? Ai ko whakau ia ke tau elevate ai tau mama tau ata mai o sio ke tau uhinga ai. Ha ka uhinga nei tu ai ku balu mo tu ai ku tau daha. He ne tu ki mua mo ne tu he ose ai liliu. Kai. Pea ko te mahalo e pimeni e whekaunga aki i siwa koe ni ke ai foreign investor, mai ka kau investor muri, e lava ke nau whelawe i moha whahinga palaparema e hoko ke kere. Ko i ngā whake ke neonga te nau o mai ka pau tau pehe, nau hau nau tōria pia moone ka unga na mai na tō kawa. Kai ke nau lau na tō mai o tō kawa hawulai one moha maka, ko pau ke mao kere ke nau tō kawa, ko pau ke na mai na tōlo whiinga ke mao, ko pau ke iyo mo mao tōwhia e mo hafua ngahi mea ko, ia koe ko ha processi e shortcut pe nau hau o tō kawa ka, ko pau ke ai mo kere, o pau ke alature mo kere hai atu ke u mea ko, ia ka toki lawa whai, ngahi mea ko ki uta, hanga tō hiapo tōlo akau tō mo hafua. Ko te tūkoe tai nimi ho wakai koe mihe lao kere, o kulahe ngahi isiu e kere koe pehe e ngari huai u mea koe he investor muri i he mea koe kere, ko ngai matapa i te nau lapina tolo, close no o whai e u ngā ue koe ia, o koe ke whemai ka kai tonga ke nau whakahoko, hanga koe tō e kawa tō hiapo mo mea koe ia. E solo, o tō whatu tāmake ni au tau iai tau tō he tau tala noa foreign investment i he atakai o kui kai ke mateu ia ke foreign investment. Ulo aki o ku fu mata vai e tau lao. E ne hanga malui a kakai, malui ai whanua ne whakaukau gon o foreign investment. Solo koe fu isi ulahi. Sio ako goge foreign investment system wise. He kai ko hafu it's not that simple the way whanau ko goge ke pole anga na present my case. Na mana toi koe o kulahe u me involved. Koe o koe ai tax incentive. Ai unau fōkou ai taxation ni. Kai lava o mai nau sirini ke nau hanga o foto. O ai ngahi mea ea o whie mau, hange ko i ni, na iai o hinga pēo o hake u whatata. Na iai ai mutua si aina ina hao.
ko tau mua ke hau invest tongani e. Pea oange ki ai e lisi. Pea ne hanga e au sekiwa ki e no. O ne alu goi taimu na transfer ai goi no alu ai pe motu ai. Ne create e fo i e kiumi. Motu ako toka wongo. De mo manatu i ve. O wai e. Kau foi lisien na dog fa he ngai mahina tu ko o si kau tu fa o si ko foi fa matala ko dog manatu ia ke motu ako. E manatu. Ai ko ini me pango pe ko foi isi o ni o kulahi ono u taimensi ni ke fai hana tala no ai. Ko raki o mata vai e tau lao tau tolu. Kau tenge, ka pau koe lao na ko mai ke te hanga malu i ke mahino koe ha e whahinga main power dene whahinga mehe concept i koe foreign investment ni o koe hono whahinga discipline o koe mea koe negative list ngai mea o koe mea koe au te ke whakatala noa ai e pure anga ia. Ka ke whananga mai koe me aino kuhinga ke foreign investment ni. Pea koe whainga whakaukau koe o tonu ke o mai whakaukau ia koe ia o koe ai hono whainga long term plan ona. Ko ha mea o koe kai tau malawa whai. Na ia e small industry. Na e tau mua e whakaukau ke whainga investment behe. Ke nā mai o langa hangai factory ke nau ngahe mea koe ke lava ia he loko lo whai. Nau ngahe pe patoi te ti, nau ngahe e nofo a hosi. Ko mea na o mai, na lere ia me he small industry, ngahe su. Aia ko ha mea koe ke tau lava e tau tolu. Koe whakaukau koe whare kolo a. Na te ke tau mateu tau tolu ia ke whainga competitive market, open market. Ha o fok na tol bana o mai na capitolo ko tau whakaukau fo tau tolu ia hange ko whamatala mea ko ni ala pata ia wa ki masi wai be masi ia tau whakapiko pika lue mai me mui ki mua ko ki masi vai hala ia kai ko fo whakapisinisi ia ke o mai foreign investment ni i he foi tunga ko ia ke pehe tokua ke vibrant kai fu mea motu ai ko ilo fo o ia ai ke hawe ko whakaukau hange ko ai ko ke o mai ke te o mai po te to kala to tu te tatu ko lau marie na haga tu po lako o ta off ke ta ngata ai whakatau e kere te o eke ke whihu ko ni ka ko so hai ho na ta off ke whakatau kere sas fo ta se ko not whakatau. Pero kono uhinga ke o mai nau tolo take over kere o ngoe nau tolo ka tau to no foi tongo. Whainga whakaukau pehe. Aia ko whakaukau wa ka pau koe nau mai o become an exporter. Ke nau ai whare peki ke nau hanga o rife stendeti pe a o rewa ka kai o ngoe o mai ki ai. O tu iau mahalu ki sa yangi whakaukau pe ia. Pe aia tohi, ka koe mau fo ke ku whanonga tau ke kau moe ta mai, koe mea fua matala mai koe fui whai wake he o hulu o kua pipiki mai. Kai hulu mai fui whai wake he. Ome tati e o fui whai wake he. Whai watu ma kona i rei matu a koe hulu. Ma pipiki whai wa pui li kai haku i whai wa e wai aga. Tolo ka kai lai la. He whai whakau kau. Koia. Ko te mahino o pito pe ta whaakia ko ni ki he mea. Ko ngahe te e toki lapa pea ke whahano whakahoa holo mo whakaloloto i he sistemi ke tau si ange pe ko ha. Mahino o pito ko lao to tonu ke whae ono. Ka pau ku hange ko ni ku lao ko he kau ngowe. Ko ke loto kau ngowe ke ase whai mea ko ke ngowe i. Pe ai pe ha whainga mea ta. Ka ko mea whake tahana ko whainga pea pure anga ke ai ha whainga mea ku catchy o attractive ke kau investor muri ke na o mai ke nga he kai fo ke ve ha ta haia e pivene o fa invest ha fonua
Kapag ito sa atin, kaya mauhan din. O pata solo ko tila niya. We fought. I know I go ni ko tila something of that kind. Kai ko ha investment niya pero ato fagau poto ami. Kai ko fa ko tila ko ni ko tila be a kai be wa na interest. Solo pa wai pal parema. Now that's all now ki fia lo he weekend he u hopo u issue for krekere. Ai api o fitu taki mai mi tonga taptolo. Lisi he sia ina mau ne lisi he tau ko osi. Lisi sia ina ko nga api taha. Ka ko nofo ko ni ko nofo pe kau ai family, Pa ko nga ko na nofo na langa pe fare ko au ke ko nga api ko e. Ai foi fare ko loa, Pa ko to ko ngo to pe fa he fe al aki pe ko. Pana hau e sai nao renbe. Au ke tau ko si whaka ata e pureanga koe ni ke naurisi. Ka ke sio ke whatu tama koe risi. I loko ne mau pe koe he risi he sai nao koe ne risi. Tutun he sai nao ke api. Tō kato e nau ngoe pe a tō mo nau whare koloa o vango koe. Ko alu ane a whiko alu ke sio pe malama sort out. Ke o ai hoko ai foi totonu hono lisi he sei nai api ke hoko wa ko vea nga nau nofo. O si hanga sei na tāga toa urusai ne moi mea ko toa pe o tokote ne foi a langa a ia he foi konga api ka koe nofo whatau te hinai. Kwa koe alua tu koe alua te fulo to whare koloa whahiua mo whare koloa. Sio ke whatu tāmaki koe whatu tāmaki a solo. Na ia ai lau maari mavahe na mau e tupo uruaki na uhinga e ne tohi he konistu tone. Na kai ko ne whakaukau ke ne rea pe kahata. Na ne tohi he konistu tone. Kono mahu inga ia solo ke tauhanga tohi. He koe tawhata noa fo ke continuously improve. He koe ngai scenario ke he toki asi mai pia ngai e angai tau teka. Ka ai o tohi. A menti tau. Na tohi ke tapu tai ngata. Tau. Ai kere. Koe tau tānoa ngon ke foreign investment ni. Ka e whai hanga au ke he tau lao solo. Koe ke hea mo e whakaukau koe he politika reo e colonialization. Koe colonialism ai purei. Na nao maa purei lo tonga e tau nofo wāta. Koe pure whakolonia ia. Kai toi kehe mo e tau whaata e foreign investment. Te hei ke tau lawa tui o tau su. O foto wat koe taona kita ni e moi e whakaekonomika e whanua. Koe whakakau e foreign investment ni ia i he open market in a pika democratic society na e whaia e Singapore. O hinga ko hanga Singapore he na lahi taimi e koe he artificial intelligence i Singapore. O hinga ko hanga hoa ke he koe ki kere o Singapore, koe ki 600 square kilometers. Ta count of paper mo tongan. Kai ke tevi kono ki kere. Ka koe ilo no tu maari richness. O ku tatau e ne tu maari ana mo Amerika mo si aina mo. Ai ki whanua sisi. He na naho na to whao koe na foreign investment ni, factor in na education system ni, ke go in line pe ai ke last long. Now, o se ta hong full ta hanima. Now, now kakaiu now take over for business with the new knowledge. He koe now whakaata na tole ngai kautaha. Ngai kongonga computer. Provide na tole cheap labor. Kai ka na resource whaka na tula na tole. Kau na hana tolo o cultivate a level of intellect, now acquire new knowledge, new technology. Kau me na lava na tolo o grow in our economy e ne mite na ngahi fi mau mo vete na ngahi issue. Ko e tunga whaka ofa nia
he mahino ko ke whakaukau I le foreign investment ni hai. They should have a lot of manual distributed ke ko mene taha ke hanga o aia te so. Ke ko nga he I longa ia ko la ko ngau he so ala ini. Ka ke whanongo mai be make sense me ko. Na ngau na operate na tol he foreign investment ni. Pena na ha ko. Ai na me ko development license. Kono whakarea nei peheni. Whiunga mai ua no miliona. Ai koloa te naulawa whakahu mai ke whonuan. Ka e tute. Whanau ke whakaukau. 20 million ke he whukau taha. Ai ni ko koulo tonga longa ai. O kei whaleare pe pate huila I he whainga mindset ko ia. Pea ka e tute mea kotoa. Sio ka mena I hiku kiki ai. Hao e kau minista a whakasi holo maungai ofisi. Ko eke pe uktoi heka sea hataha I he office so laini. Ta ko whakawhihu I ko ke minista a hau ia. Hai uhinga uke. Kono inga hena o mai foi hawa. Bill of lending ko foi toilet set e tahafe. Ota mai anda he so laini. So ko kono whakatu tamaki a ko ai kai ke aha tau lao le lei kene malu I e whonua me he kau foreign I mesa. Koi. Ko ti mahalo ku mahino bito ai no fa matala I o te mama nge foki ene tu. Ai ka ne tu ona dai ni mi piveni. Neongo ko foreign investment ko me ai ko fahinga whonua lahi mama. Ka kua pau ke hange ko fa matala ke o mai kua pau ke loki ai e tau lao taiti ape tau lao ke ma opo mo tau sio ke ume ga ta puni hol pe toki tu kuanga rewa ke hu ma he kapa I kai e ua ka no fahe loto fare koloa he se aina hu mai a se aina he loto fare koloa ma e sa ia hu ma loto fare mo he o ka foreign investment ni ia o le ai ka ko tu mahalo ku mahino fe ta fa ki ko ia te mahino anga no fa matala mai. Tako nga ko ta taimi piven ko te mahalo ke whama apopo mai pena po te hame ke fia tala noa ki ai. Ka te toki hoko atu I he polokalama koi na wikaha u mo ta toki sio ai ke tu unga kua e whiri. Ka te hame ku fia mao ke update mahe umea koi. A mohanga he mea ke he pehe system. Ia tau. Ko tu ku ngari loa peme. Kai ko fia whakatala noa he wikaha u. Ka kato e hanga whamau popo e uhopotangi e so. Ke hoko ke tawako e system koea. Teu kone whirisi. Ilo he kakai. Ai mea hui koe ofa. Moi mea hui koe bribe. Ke hui ngā ke oa hange pea na wirifia te evolo pena toria. I hafo without awareness. Ai ko sio mea koe te toki lawe ki ai. O tu e au ke ai mahino ai fotutu kon ki hono feu ia ai te appointment na whanau pe ko deputy prime minister appointia ko CEO he konga airport limited or something like transportation and ko tal ko tal or something like that. Ai pa hule o tamagoi ki he ngai tokoni po kai le te I whanau e tamenda ha ma hua ki me onde aga pulu ka koe mea koe ako loto ke ta whamala la hu ka hau pe ko whepe taimi te tatok maua ki taimi koe ngau ai mea koe niko ki whelau pika sol koe lau kere pau ke te whoki mai ai. He koe no hinga he koe o ko whakatonga. Hai ki motua o whatanoa mai ke nau ki api. Koe whoho. Mahino o ku wheke aki. Hoko e whaitutuni o ai ministry o mau ai vai family. Ka koe ngahi isi uia solo whe mau me vete ia. He wai ai operation ia ai lao e hoko. Ai hoko ea. Pea mo totonu ke te tala api o whe mau ke mau he kakai whai mai no ia.
Patahanga compare ke lao hoko ko he ngai tofi ai ho eki. Mo ngai kere kakai. Oku he me na whanonga ga ki fe la foka ni na. Fe kawa me lao ke ilonga au pito. Aka ke mahino he kakai lao kere. Ka ko ngai isi u foka ko sio tokoni me perspective ta POLOKALAMA. Eta enlighten kakai. Ke nau ilo ko hai mea na ngofu ga ha mea go na ngofu ga ka lama ke nau hanga o mai isiu ka pau go ia mau fe ma mo to ge pe ai ki isiu na mari ia ai whakaukau ai foto go ke kau mo ka kai fe fine he mau api pe o mai rewa ke ia ko ni e solo he o pe he ko hinga ai alpe he tangata ko nga ko sisi kere pe a kai ngatai e mari fe fine ga tangata wai kere e ka pau e mau kere ai fe fine te mau kere tangata pa na mari ma na kere ua o tapui he lao ia ke mau kere ua hata ka koe whakakau en solo o me o ko pe ko te ke tauhanga o whakaloloto e whakakau hono vete ngai isiu. Ko anga ni whakakau he ki experience pe gon ko whetauraki holo ai he ngai mea. Ai o ngomatu ai o se langa ka whare ka malolo e motua, malolo me fine motua. Ai pe ona ofe fine. Hau rewa toko waia o kreime ia api. O whatatau ke la hoko more rewa api a goia. Paureo ke hiki o fine na no mari o kumia fitu ke na no fa. Ka kusio ko fatu tama ka anga ni ko go te ton ke pehen. Ke vete isiu goni. In a scenario o malolo o mo ando ga e a tangata. Pa fefine pe. E ia to tonu fefine ki ai ka pau ko hono mari o ga o te ke mau api. Fahinga mea pe ke ua hoko ke ua hange koe lau koe alu pe motu ai koe toko ua koe ni tamai o hau kai ga hane toko ni taha ki langa api pe ko whakamore he api toko fe pe koe malolo no toko ua pa koe no ofe fili mo no mari mo ni ki whanau no fai tutun he lao ia koe ea hoko ia koe motu a koe hawata o hawa te asireria me no sira ai ko fenga kau pe he ke tauhanga vete whalelei ai ke tauhanga anpeki katoa mai ngai scenario malawa ki hoko tene o mai e mea koe unga whakau ti unfairness it's all about fairness and trust o unfair koe tau lau leo tau unfair leo fu ilau ia ki he toko taha wana more ni ki ene iwi ana mene efe hono langa toko no titeu ea koea. Aia ko ngai isi ua ko sio na whanoa ne u i he wherafua ki lahi wheraunga. Pe lahi pe mo whai hala i he kere ko tai ilo he kakai ai lao. Nai ki whina motua ia nai hau me asileria o stau fitu be ono ful mate ko tok mate ne hoa he sanuari tauni kana na nof tale na nof apo ni metai wa fitnima langa na fare fe go ne malolo ne ala ko ke ai go ke whakaui tau he api o kure sita api e tage he Koe talo na no fai me fitu ni ma o mai ni ki ai ko tau ia fa fitu long time kai ke ka uhinga fa ta no o feina ka kai ko o mai ko ne ka foreign investor e na o mai o involve ke he ngowe ko pau ke ai fa tau kere ko pau ke ai momo ye kere ko pau ke ai lisi kere lo tongo au ke ke ma popo tau lao te ke ma popo nga nofo akainga u kai te ke he mo mai go na empire go ki mo
na o mai tau ke lere o pe mo ki lai lo si pa na ma pure I tau to e whai ngā whakau kau e koe te ke he mo foreign investment te ke tau ma teu tau tō ke he open market Mari apito. Mahalo apito, piveni ko tu mahalo mahino apito. Ta look forward he programa ka hau te te foki ki he ke hanga o te o whatahataha I mai ai ngahi hopo ko ngā ke tau ke te mahino angi ke kakai pe tokoni ke ang ko tala no tokoni ke tau te whiri pe ngahi isi ke he pe lava ke hoko atu ai te tato ki lava tala no ke he mea ka hoko ka ku whamalo lahi atu ke te koe pe malo ngau pe me tongana o fatu pive malo sol o fatu koe whamalo atu e kainga ke te motol homo mui mai he tau POLOKALAMA whamalo lahi atu I he tokoni ko tau pia ku mou whai mai whakatala noa ku mou whahoko mai he tau POLOKALAMA FATUFONUA fo o ke huikeni kei whamalo I atu ki motol mou sponsor e tau ngahi POLOKALAMA koe ni whamalo lahi atu ke te motol pa mai lota honga ia pe ku ke ata pe tau ngahi POLOKALAMA I kainga ke mou tokoni mai he ngahi sponsor ka pa ku ke loto ke tokoni mai pe te ke tokoni I tuaki kai ke I he taimi koe ni ko loto ke o atu e tau whanki tuaki koe ni ke lava ke tau whanonga moi I he whaosinga koe e tau POLOKALAMA oi aho ni koe whamalo lahi pe ni ka pau ke tingi motol ko ta me kainga o ku o whamalo foki ki he South Pacific Loans o ke ngalo ai kautaha koe ni South Pacific Loans Starik Tubo, pe mo ikaw taha South Pacific Loans, I hao fia mau paanga, fia mau no, I loto o kalani, o kuna matedeo, ke na toko ni ikoe. Telefoni he fika koe na, fika ia whamo uiga noa valu ngeau, valu, hima valu, o kuna matedeo wa South Pacific Loans, ke na toko ni ikoe, I hao fia mau paanga ko tape, I loto o kalani. Ko tau wharikoloa wala koe ia page facing store, o ku ostuta na uta tonga ne o ke whaha ke ata wharekoloa he ahoni mahalo mo pongpongi ke te lawa pe o fitu tak ke hanga ke tau mo pe building o lo donga whahoko ngā ue ke ai ke ki whalahe ke ki ata ai wharekoloa koe ni ke te lawa po mamatai na wahi wala I he page facing store I loto nuk alofa whamalo ke family koe na nau ota e nau wala pe ne page fashion ko e seti ke family ke nau katoanga pe na lava e page fashion store o whakakato e ota ko ni pe aku fia family ko ni mea ko taha keni e tau ka sponsor ko ia I he page fashion store te ke mauai he whainga mea pe I loto nuk alofa ka sai taha ke au tonu pe ki ai pe te nau lava tokone ko te koe hanga ke tau mo pe au building pe ko whare ko ia office ko ia o uhila te lava o kai ki ai o page fashion store o ku lan pinki ai ko tau whare kai mea kai tahi ko ia ko Haman's Kitchen o ku kei whamalo ia pe ki kau taha ko ni o ku nau kei tūmala o nau mea kai I loto o tahu ko e whima o hao whahinga mea kai tahi seafood fitu taha F o Perth Road I loto o tahu pe te ke telefoni ki he noa ua taha ua fitu walu ono hiva ono te nau lawa o tokoni ati kia te koe iha whahinga whia mao mea kaipe. Ka tau live stream o ke ata pe ke fitu taku mai noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu pe ko noa hiva whataha walu nima whatolo noa whahinga katoanga mari whai aho pe koe graduation pe koe habe whahinga whai aho te ke lawa o fitu taki mai. Koe ngā ue, o mau se mau ha totaha ngā ue mālohi, te ke lawa o ngā ue I he site I Northcote. Ka pau o ke whia mau eni, telefoni mai te ke te au, no wataha wa noa nima, no ano noa fitu, ke te tala noa ki ai, ka pau te ke lawa fitu taki mai, te ke la malawa pia ke ngā ue I pongpong, te ke hoko mai, ma whawharala pe, I no mau ngā ue ki hau mea whapepa. Ko ngā tai tau POLOKALAMA ko ia ke ahoni, ka mo whamalo ahi ati ka te mōtolo, I hau mo tokoni ko tau pe kua hoko.
Weekend of fall.